امروز 17 میلیون است و شما برنامه خبری را در پخش مستقیم تماشا دارید. من شالو گلخوجه در 15 دقیقه دیگر از خبرهای تاجیکستان و جهان خواهم گفت. نخست به سرخط موضوعها توجه کنید. در دادگاه شهر دوشنبه حکم راننده و کاندوکتور متهم در تحقیر خبرنگاران رادیوی آزادی اعلان می شود. پول مهاجران کاری توجیک سرچشمه درآمد خانواده هاست، اما نزدیکان آنها نیز در وطن زحمت میکشند. فرزندم در پیشم باشه، قدیش صحبت کنم، گپ زنم، یکی علاجش نیست. طلبات زیاد شد ولی شرایط چگونه است؟ مسئولین استراحتگاه‌های کودکانه میگویند اکثریت میخواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند. ما هم کوشش میکنیم که هر سال یک نویگری چیزای نو یگان چیز کنیم که همون پدر و مادرها مثل معقول شود. دادگاه نوع شومنسوری دوشنبه امروز به بررسی قضیه متهمان به تحقیر 2 خبرنگار رادیوی آزادی پرداخت. انتظار می‌رود در همین لحظه ها دادرس حکم را در نسبت راننده و کاندوکتور اتوبوس رقم 4 اعلان کند. یادآور می‌شویم این 2 نفر روز 13 ایون به شادمانی یتیم و علیشیر ظریفی حمله نمودند. همکاران ما ضمن اجرای وظیفه بودند و درباره مشکلات نقلیاتی جمعیتی در پایتخت مطلب تهیه می‌کردند. سازمان‌های بین‌المللی طول سال‌های اخیر از پایبندی تاجیکستان به پول مهاجران تاجیک زیاد تاکید می‌کند. صدها خانواده‌ها در کشور با کمک پیوندان مهاجرشان زندگیشان را می‌چرخانند، ولی این به آن معنی نیست که خود آنها در وطن دست بالای دست گذاشته و تنها با پول‌های انتقالی امید می‌بندند. طوری گزارشی سرویناز روح‌الله در مثال یک مادر تاجیک نشان می‌دهد او نیز در برابر پسران مهاجرش زحمت می‌کشد. محبوبه آدینایова 58 ساله است و 6 فرزندش را تنها خودش تربیت نموده به کمال رسانده است. چند مراتب از حکومت خواست که به وی قطعه زمین دهند، ولی نتیجه نداد. 2002 سال من چی کردگیم؟ یکی رفتم، من خواستم که میری شرکتی صحبت کنم، یگان تاش نموندم. چیکار کنم دیگر؟ کنی گجورم. خیر منم میفورد که فرزندم در پیشم باشه، قدیش صحبت کنم، گپ زنم، یکی علاجش نیست. در حال حاضر 5 سال می شود که 2 فرزندش در قزاقستان کار می کنند. آنها نمی خواهند برای مادرشان مشکل ایجاد کنند. صرف نظر از اینکه خودی او کار می کند و یک دکانی میوه فروشی دارد، هر 2 فرزندش گاه برای او 50 و گاه $100 می فرستند. سالی که هر ماه من درایی نمی کنم. 6 ماه پس، 7 ماه پس و 1 سال پس. خیلی زندگی دارم، هم کار دارم در اونجا. محبوبه مبلغی دریافت نموده‌اش را اصلاً برای خانواده‌اش صرف و خرج می‌کند. خیلی بچه‌ام دست لباس می‌خرن. خیلی کم یا چی خوردن در کار دیگه چیکار می‌کنیم؟ دیگه یگان وای نیست چیزی که مثال یگان قیمت چیز خرید. خیلی شکر خداوند. اما سال از روسیه و کشورهای دیگر مهاجران کاری به تاجیکستان میلیون‌ها دلار وارد می‌کنند. بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک‌ها به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر به 36% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان می باشد. حجم پول‌های انتقالی مهاجران به تاجیکستان در سال 2018 در مجموع 17 میلیون دلار بیشتر نظر به سال 2017 بوده است. Human Rights Watch روز 15 میلیون با پخش اظهارات حمله به پژوهشگر استیو سویردلوف را بخشی از معرکه ضد این سازمان عمومی حقوق فعالان و ژورنالیستان در ازبکستان آمد و محکوم کرد. در اظهارات آمده است سردار کومیلوف یک ویدیو بلاگر ازبک و 4 نفر دیگر روز 13 میلیون به مهمانخانه‌ای که در آن سویردلوف قرار داشت آمده او را حمله گسترده لفظی نمودند. آنها به سویردلوف گفتند که از ازبکستان دفع شود. تا حال حکومت ازبکستان در این باره چیزی نشر نکرده است. قبل از این قضیه استیو سویردلوف با بخش تاجیکی رادیو آزادی صحبت داشت و گفت هیومن رایتس واچ از سازمان ملل متحد خواسته است که هنگام بررسی گزارش حکومت تاجیکستان و مکالمه با هیئت دولت در جلسه ژنو در ماه آینده سرنوشت محبوسان سیاسی را در میان گذارند. войдут в повестку дня вопросы, например, как политические заключенные. طبعاً به برنامه جلسه مسئله زندانی‌های سیاسی وارد می‌شود. اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و گروه 24 برای فعالیت‌های سیاسی صلح‌آمیز خود به مهلت‌های طولانی زندان محکوم شدند.
инчунин масъалаи масдудкунии вебсайтҳои интернетӣ матрах мешавад. мавзӯи фишор болои созмонҳои ҷамъиятӣ ҳам бардошта мешавад ки фаъолияти худро зери фишор анҷом медиҳанд. дар бораи озодии баён ҳам суҳбат мешавад ва ҳам дар бораи парвандаи онҳое ки танҳо барои лайки бархе матолиби номақбул ва ё интиқодӣ дар ҳаққи ҳукумати кишвар ба ҳукмҳои зиндон маҳкум шудаанд. ин кумита фаъолияти худро бетарафона ба роҳ мондааст. Материалы, которые могут восприниматься как критические в адрес президента или политики страны. Я тут думаю, что этот процесс, он объективный. Номерем ба мавзӯи дигар. Эрон эълон кардааст ки захираи урани ғани гардонда шударо аз меъёри дарсозиши соли 2015 муайян шуда бештар мекунад. Ин дар ҳолест ки моҳи май Эрон дар ҷавоб ба беруншавии Амрико аз созиши ҳастаӣ гуфт ки иҷрои созишро боз медорад. Бар пояи созиши соли 2015 ки Теҳрон бо 6 кишвари абарқудрати олам имзо намуд, Эрон бояд бахши ҳассоси барномаи ҳастаиашро маҳдуд намуда дар муқобил имтиёзҳои тиҷоратӣ ба даст меовард. Хиромон Бақозода тафсилот медиҳад. беҳрӯз камолвандӣ сухангӯи созмони атомии Эрон гуфт кишвараш то 10 рӯзи дигар ба ҳадди уран истеҳсол мекунад ки зиёдтар аз ҳаҷми пешбинӣ кардаи созиши атомӣ аст. беҳрӯз камолвандӣ дар як нишасти хабарие ки телевизиони Эрон рӯзи 17 июн мустақиман намоиш дод гуфт Эрон бо назардошти ба гуфташ эҳтиёҷоти кишвар урани ғанишударо зиёдтар тавлид мекунад. охири ҳафтаи гузашта дар шаҳри Душанбе дар машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё раиси ҷумҳурии Эрон Ҳасан Рӯҳонӣ гуфт ин кишвар иҷрои таъҳудоташ бар асоси созиши атомиро камтар мекунад то замоне ки ба гуфтааш аз тарафҳои дигари созиш посухи мусбат дарёфт накунад. بدیهی است ایران به صورت یک طرفه نمیتواند طرف متعهد به برجام باقی بماند بلکه سایر کشورها نیز لازم است سهم خود را برای حفظ این توافق مهم بپردازند. بعد آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کشورش را از سازش اتمی تاریخی سال 2015 خارج کرد، ایران در پاسخ اجرای بعضی از بندهای سازش را متوقف نمود. تنش بین آمریکا و ایران در هفته‌های گذشته بعد حمله به چند کشتی نفتکش در خلیج فارس اوج گرفت. آمریکا میگوید حمله‌ها کار دست ایران است. تهران این ادعاها را رد کرده است. شما برنامه خبری رادیوی آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان بسیاری‌ها از افزایش داروهای پس‌صفت و همکاری طبیبان با شرکت‌های داروسازی نگرانی می‌کنند. برخی‌ها به این باورند که طبیبان به خاطر منفعت مالی خود داروهای در کار و نادرکار را به کار افتاده‌ها توصیه می‌دهند ولی سلامتی آنها را اندیشه نمی‌کنند. مقامات در نوبت خود می‌گویند نظارت به واردات دارو جدی است و تلاش می‌شود داروهای قاچاقی و بی‌صفت به فروش راه نیابد. گزارشی بعدی ما در همین باره است. раҳима маҳмадалиева 18 сол боз писарашро муолиҷа мекунад. писари ӯ гирифтори бемории асаб аст ва тамоми даромади падари муҳоҷир барои хариди доруву давои ин ҷавон сарф мешавад. фақат ноором ҳастам бачаи ман. бо тавсияи духтур мо фақат ҳамин доруи асосан неолиптил менависанша, сибазон, сикладол, азилиптол, хлопромазин ҳамун таблеткаҳо менависанд. дар тоҷикистон кам нестанд касоне ки аз афзоиши дороҳои пассифат нигаронанд. мақомот мегӯянд назорат ба воридоти дору дар кишвар ҷиддӣ аст. маҳсулоти фарматсевтие ки истеҳсоли ватанӣ мебошад аксарияташон ба талаби ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ҷавобгӯянд, зеро ки дар тамоми марҳилаҳои истеҳсолӣ зери назорати мутахассисони хадамот қарор мегиранд. бар асоси омори расмӣ танҳо дар 5 моҳи соли ҷорӣ бештар аз 86 тонна дороҳои пассифат бе сертификат ва муҳлаташ гузашта аз муомилот бардошта шудааст. ин озмоишгоҳи марказӣ дар шаҳри Душанбе аст ки тамоми маводи доруворие ки аз хориҷ ё аз дохили кишвар барои фурӯш ворид мешавад ҳатман дар ин ҷо аввал ташхис мешавад ва ба он дору санади мутобиқат ё номутобиқ будани он дода мешавад. ин озмоишгоҳ на танҳо таркиби доруворӣ балки тамғагузорӣ, борпечонӣ ва ороишоти маҳсулоту тарҷумаи таркиби доруҳоро низ назорат мекунад. ҷаҳонгир Давашаров, як сокини ноҳияи шаҳри Туз ки барои ташхис ва табобати набирааш ба пойтахт омадааст, гуфт бештар талош мекунад
доруҳои истеҳсоли русияро бихарад. российский арзонтар бошад. баъзан тоҷирони тоҷик қисме аз доруҳои пассифат ва бесертификатро бо роҳҳои қочоқӣ аз ӯзбекистон ва қисман аз чин ҳам ворид мекунанд. ба гуфтаи мақомот бештари маводҳои қочоқиву бесифат дар вилояти Суғд ошкор шудааст. ба 240 нафар шахсон парвандаи ҳуқуқиягранкунии маъмурӣ тартиб дода шуда ба миқдори 67850 сомонӣ ба буҷаи давлат маблағ ворид карда шуд. асноди ҷинояи Тоҷикистон барои воридоти доруҳои пассифат ва қочоқӣ ҷазоҳои сахт аз ҷумла аз 5 то 8 соли ҳабс пешниҳод кардааст. пизишкон мегӯянд дору як тиҷорати сердаромад ҳисоб мешавад ва аз ин рӯ ба ҷуз аз шахсони дорои иҷозати қонунӣ бархи афроди дигар низ барои дарёфти пул бо роҳҳои қочоқӣ дору ворид карда дар дуконҳои наздикони худ ё тавассути табибонишинос ба савдо мезананд. барномаро идома медиҳем. бо поён омадани соли хониш дар Тоҷикистон баъзе волидайн дар фикри пайдо намудани истироҳатгоҳҳои тобистона ба фарзандонашон шуданд. тибқи омури расмӣ дар кишвар даҳҳо чунин истироҳатгоҳҳо мавҷуданд, вале тавре ба назар мерасад интихоб чандон зиёд нест. Шалои Абдулло дар ин маврид бо масъулон ҳамсӯҳбат шуд. дар Тоҷикистон аз 15 июн таътили тобистонаи мактаббачаҳо шурӯъ мешавад. баъди таҳсили чанд моҳа истироҳат орзуи ҳар наврас аст. иттифоқи касаба ки ниҳоди масъули назорат аз лагерҳои истироҳатии наврасону кӯдакон аст аз он изҳори нигаронӣ мекунанд ки аксари онҳо ба қабули наврасон омода нестанд. биноҳо фарсуда ҳастанд, то майдончаҳои варзишӣ ба стандартҳо ҷавобгӯ нестанд. албатта таҷҳизотҳои ошхонаҳоро низ метавон гуфт. феълан дар Тоҷикистон 55 лагери кӯдакона мавҷуд аст. ба гуфтаи масъулин шумори ками онҳо барои истиқболи кӯдакон омодаанд. бисёртар омодагӣ ва дар шароити муосир гӯем хато намекунем. ин лагери Шоҳин дар вилояти Суғд мавҷуд аст, Ширкен дар шаҳри Турсунзода ва Файзи Истиқлолӣ ки Кумитаи иттифоқҳои касабаи маориф вобаста аст, онҳо пурра омода ҳастанд барои қабули кӯдакон. замоне инҷо макони тамошои филмҳо буд. ҳоло ба анбори нигаҳдории алаф табдил ёфтааст. воқеан мо як ҳайати гурӯҳи корӣ аз намояндагони кумитаҳои соҳавӣ аз вазъи мавсими тобистона дар шаҳру ноҳияҳо таҳлил кардем. боиси нигаронӣ аст ки дар минтақаи Рашт ва вилояти Хатлон вазъи ба истироҳати тобистона ҷалб кардани наврасон бисёр нигаронкунанда аст. вазъи бархе аз истироҳатгоҳҳои кӯдакона беҳтар ба назар мерасад. масъулини ин истироҳатгоҳҳо мегӯянд бо таваҷҷӯҳ ба ин ки волидайн аз кору шароити кӯдакон назорат мебаранд, масъулияти онҳоро бештар кардааст. аввал ҳама ҷо тафтиқ мебинанд, агар талабот дар ҷавоб тия фарзандошона мебиёранд. моям кӯшиш мекунем ки ҳар сол як навигарӣ чизои нав ягон чи кунем ки ҳамон падару модаро мисол маҳқул шаванд. масъулин мегӯянд солҳои охир дубора майли волидон барои истироҳати кӯдакон дар истироҳатгоҳҳо афзуда аст ва аксарият мехоҳанд фарзандонашон дар шароити хуб истироҳат кунанд. ва президенти Украина Владимир Зеленский дар Мариуполь дар байни фаввораҳои сероб давид. ӯ дар ин шаҳр нахуст суханронӣ кард ва замоне ки ба сӯи театри драматургӣ мерафт, дар атрофаш мардуми зиёд ҷамъ омаданд. сарвари Украина тасмим гирифт роҳро то мошинаш кӯтоҳ кунад ва ҳамроҳи муҳофизонаш аз байни фаввора гузашт. чунин амали Зеленскийро баъзе сокинони дигар низ такрор кардаву зери оби фаввораҳо тар шуданд. албатта Зеленский дирӯз аз Донбасс дидан намуд ва пешбинӣ мешавад ки ҳафтаи равон озими Фаронсаву Олмон мешавад, то ин ки буҳрон дар шарқи ин кишварро бо раҳбарони мамолики аврупоӣ баррасӣ кунад. низоъ дар шарқи кишвар миёни тарафдорони ҳукумати Украина ва ҷудоихоҳони рӯ ба Москав ки дар соли 2014 оғоз ёфтааст, ҳаёти беш аз 13 000 нафарро аз байн бурдааст. қабл аз он Русия нимҷазираи Қрими Украинаро ишғол кард. бинандагони азиз, ин матлаби охири барномаи имрӯз буд. гузоришҳои дигарро метавонед дар канали мо дар YouTube бо номи Озодӣ видео тамошо кунед. ахбори рӯз дар вебсайти Радиои Озодӣ зери нишони www.ozodi.org дастрас аст. матолиби мо ҳамчунон дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook Одноклассик пешниҳоди шумо мешаванд. фардо субҳи барвақт навиди бомдодӣ аст. фаромӯш накунед. то мулоқоти баъдӣ, худо нигаҳдор.